madame yigeze kumbwira rimwe, nyine nanje sinari noroshe kera, arambwira ariko ngo wonkubise ngo nukwamye ngira gutya ngataha, ndamubwira nti shimira Imana, uzurarushima wiri gushima, nugukubise se ukoroherwa n'ikarate nari narize, nagukubita gasemeni ibingibi byoroheje byo kuvuga ngo usubire kandi ubashe no kugenda iyuja. Wowe shima Imana, reka turamye duhimbaze twembi. Wasanze nanje narakijijwe, narahindutse, Yesu Kristo yarambura huye, ndika ndatungana, mba umuntu muzima, ndoroha, ndaseka. Ariko nyine nakera nari umunyagipindi, nico gituma umuntu azayibaza umugore n'umugabo bazaba bashwana. Reka naho byavuye, umugore yahise afata ishusho y'umugabo, afata gusa n'umugabo. Kubera iki? Ntiyigeze asubira kuremwa, yaremewe mu mugabo. Nico gituma ari amazina atagifata. Umuntu akagukubita wamwita sheri. Sheri se haba n'Imana kandi bihaye bimenye. Sheri se kuvuga gute? Ese harya bisobanura iki? Bisobanura iki? Sinageze mbimenya. No, hoye nukuri kandi andakiranutse. Uzi ikintu canshanze, umugore azabona umwana we ngo sheri, yaba ari umuhungu ngo ni sheri, yaba ari umukobwa ngo ni sheri, umugabo yaza ngo ni sheri, yahura n'undi ngo ni sheri. Byari byaranshanze. Erega nico bisobanura. Kurwubaka n'ubwenge, kandi Bibiliya bigaragaza mu mugore w'umutima. Abagabo ntibagira umutima ugira abagore. Ndetse Bibiliya niko Bibiliya ivuga. Ngiye gusobanura ibya Bibiliya, uzosome Bibiliya iravuga ngo Eva bisobanurwa ngo ufite ubugingo. Eva Imana ishimwe kubw'uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ku bamwe bw'umwese mwashoboye gutanga uyu mwanya kugira ngo mwicare tuvuge nk'uko abandi bavuze. Ribaza ko nta bisha tuzanye, nibirya ukwiye ko ari ukwibusanya. Reka twongere dushimire abashumba badutumiye kugira ngo tuzabane. Turabashimiye by'ukuri kubw'icyizere kinini gikomeye kidasanzwe. Mpora mvuga kubona abantu bangana gutya ngo babwirize ni umugisha, kuko kubatumira ubwacu ntibyakunda, ariko iyo twabonye uwabatumiye akatubwira ngo natwe tuze tuvuge, turabishimira. Turabashimiye bashumba, Imana ibaheze umugisha. Turashimira n'abamama kuba nabo barabyumvise ko dushobora kubana, ni iby'agaciro kanini. Ngiye kongera ku byo abandi bavuze, ndabona amasaha. Ubundi ngiye nize pedagoji, kandi pedagoji yiga ikamenya igihe umwana yumva n'igihe atumva. Nabibaye mu gihe kirekire, icyo ni kimwe. Cya kabiri, nabaye umushumba kuva 1996 kugeza uyu munsi wa none. Urumva ko mfite agace gato ko kumenya ibintu uko bimeze. Ndongera ku byo bavuze kubwo kugira ngo ducungure umwanya. Bishop yavuze ndarara hano, ariko ndarara w'abandi, kandi umushitsi azagirwa no gushika kare. Urari w'abandi ntiwoza kwinjira nko winjira iwawe uri kuraje kwagera 3:00 utazi n'igihe bafungurira ukagira no kuko byose birajana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ndasoma ahantu nk'hatatu hanyuma mbicemo mbyegeranye mu buryo bwiza. Imigani 14 n'umurongo wa mbere
haravuga ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu we ubwe ararusenya. Umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu we ubwe ararusenya. 18 Imigani 22. Ubonye umugore w'ingeso nziza aba afite umugisha, ayo ni amahirwe akesha Uhoraho. Nsubiremo, iyi nasomye ni Bibiliya ijambo ry'Imana, 18:22. Haravuga ngo ubonye umugore w'ingeso nziza aba afite umugisha, ayo ni amahirwe akesha Uhoraho. Dusoreze mu Itangiriro ibice 2:23. Urwo rubavu Uhoraho Imana avanye mu mugabo aruremamo umugore, amushira umugabo. 23 aravuga ngo umugabo aravuga ati noneho dore uwo duhwanye ni igufwa ryanje n'amaraso yanje, uyu mwise umugore kuko avanywe mu mugabo. Ubundi hano bavuze ijambo rivuga ngo umugore w'umutima. Umuntu yakwibaza ngo ese n'uyu mutima bavuga ngo azayubaka urugo? Kandi muri Bibiliya ntaho wasanga bavuga ngo umugabo w'umutima. Ntaho. Haravuze ngo ubonye, ese kuki batavuze ngo ubonye umugabo? Ngo abagize umugisha bavuga ngo ubonye umugore. Kubera ko abantu batize Bibiliya, kwiga simvuze kuja ku ishuri, kutayimenya no kutayitahura no kutayisobanukirwa, babona ibintu bunyine bakagira ngo ntibyigeze kubaho. Noneho isi yaza kuzana ibintu ikabicurika kandi ikabyita uko bitari, kandi Bibiliya ifite uburemere bw'uko yise abantu. Ubundi ngiye kugaruka kuri iri jambo rivuga ngo umugore. Hari ukuntu baza bavuga mu Gifaransa ngo no na preno, izina rya mbere, cyangwa no propre, izina nyayo. Ubu kuvuga ngo umugore, kwita umuntu ngo umugore bisigaye bisa naho bitari byiza. Siko mwe muri mu kubibona? Kuvuga ngo umugore wabuzuye amapepo. ariko ni mukubona nza niga ibintu bikantangaza. Iryo umugore ryavuyeho, kandi Bibiliya iravuga ngo Imana imaze kurema ibintu byose, ngo imaze kubirema yagiye ngo izana Adamu, iramubwira ngo zubyita amazina. Abyita amazina, ngo uko yabyise amazina niko Imana yavuze ngo iryo zina niryo, iryo ndaryemeye. Hari amazina Imana itemera, twemera twe. Ndaza kuvuga cyane uburyo Bibiliya izigaragaza ubutwari bw'abagore n'igihe bwahoraga bugaragara. Buriya iyo ugiye gufata ikintu ukagishyiraho kitakagombye gushyirwa, gikorwa nabi. Nasomye Bibiliya irantanga, ngiye kubabwira namwe mutangare. Noneho ngo abyita amazina, ngo ariko ngo abyitegereze ntiyabonamo umugore.
ngo arangize Imana ngo iramusinziriza ngo imukura mu rubavu ngo imarira ruzana ibwiraga Adamu ati subira ngahe na mwitega izina nawe. Akanashatse kugira ngo mbanze nkabumvise, mureke gutoragura amazina ataravuye kwa Yesu, mutora ya Yesu. Ariko none nigitagaza umuntu yo kwanga izina ryavuye ku Mana agakunda izina ryavuye mushira namwe ni muhashira nije mwirirwa mubaza kandi yamavuga ngo uyu ni umugore ngo kubera yuko ngo yakuwe muri ngi uyu ni umugore uyu yamavuga ngo ni gufwa ryo mu magufwa. Ngiye gusobanura bino bintu, ngiye kuvuga ubwoko butanu bw'abantu baremwe tano. Nimara ndamamanuka hepfo mvuge rero ahantu Imana yari yarashize abagore gukomera kwabo. Nasanze abantu bazaba ubiriya twita tubesha twashize abagabo hatarahaba, twarahinduranije ducurika ibintu. Ngiye kubisoma none kubera ko twabicuritse none isi namwe kirasubira igacurika muntu wa mbere Imana yaremye n'umuntu waraye mu migambi y'Imana ataraba. Imana yaremye umuntu wa mbere imurema mu bitekerezo byayo, abaho atagaragara, abaho adafite ishusho, abaho adafite amaso, abaho adafite amaguru, ariko utese gute? Reka tubisome vuba gira mbone uburyo. Imigani 8:29 nitumara dusome kandi Yeremiya igice cya 1:5. Umuntu udufasha arahari ndagira ngo Imigani 8:29-31, hanyuma turaza kusoreza muri Yeremiya igice cya 1:5. Umuntu wa mbere waremwe soma Imigani 8:29. 8:29 mu Migani. Yego. Haravuze ngo igihe yahaye inyanja urubi rwayo. Yego. Kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo. Yego. Kandi no mu gihe yagaragaje imfatiro z'isi. Icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga. Kandi nari umunezero wayo iminsi yose. Ngahora nezerewe imbere yayo. Yego. Nkishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo. Kandi ibinezeza byanje byari ukubana n'abantu. Bari kugira gute? Kubana n'abantu. Ni ukuvuga ngo nta muntu wari uriho ibinezeza byanje byari kubana n'umuntu, nta muntu wari uriho, ariko Imana ubu icyayinezezaga kwari kubana n'umuntu. Soma Yeremiya rero mbone ko wahuza ahantu. Yeremiya igice cya 1:5. Igice cya 1:5 Yeremiya. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Gute? Nakumenye ntarakurema. Timwumva ko Yeremiya yabayeho atararemwa. Yego. Ese turi kumwe? Yego. Reka nsubire ngaruke mu buryo busanzwe. Proje, iyo umuntu aza gukora proje ibaho mu mitekerereze, ikaba mu byiyumviro, ikaba mu migambi, ikaba mu nyandiko, umuntu akaza kuyisohora abandi bakayibona, ariko yarabayeho mu uryo wayiteguye. Birumvikanye? Ni ukuvuga ngo umuntu Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ariko uje gusoma biriya ijambo ry'Imana banza usoze. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Aho. Kandi nakwejeje utaravuka. Ta Bibiliya ijambo ry'Imana, nta ufite Bibiliya ijambo ry'Imana. Mube souple mwayisoma.
mu nda ya nyoko aho nakwejeje utaravuka. iyo ni biri ijambo ry'Imana. Yego. ko ni gute sivuga kimwe wa subira nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Nagutoranyije utaravuka. none ntwumva nawe ukukera warogiye kugira naguhisemo nguhanurire anje mahanga. noneho reka maze ndimubona Yeremiya suriya wagaragaye. Yeremiya n'urya wabayeho atarabaho. Ese turi kumwe? Ko nashaka ngo manuke ngere ku mugore nimara tuze dusobanura ibintu neza, kuko Bibiliya niyo trejiste nipanze neza, ibindi ni uguhohotera. Iyo jambo ni mworimenye. Umuntu wa kabiri, uwo ni uwa mbere, wabaye mu migambi y'Imana, wabaye mu bitekerezo by'Imana, wari uriho Imana imufiteho umugambi ariko atagaragara. None uwo nguwo Imana biramwitegereza, ibona uwo muntu ntiyosabana n'abandi kubera ko atagaragara, ntiyosabana n'ibidukikije, ntiyosabana n'ibintu. Imana iravuga ati ariko uyu muntu reka mushakire uburyo uyu muntu tuzosabana nawe kandi agasabana n'abantu. Ese birumvikanye? Aravuga ati reka ndemo umuntu wa kabiri. Tumusome rero. Umuntu wa kabiri Itangiriro bice 2:7. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi. Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi. Niwe muntu wa kabiri Imana yaremye. Uyu utagaragara, ariko naratangaye, uyu utagaragara utaboneka, Imana irema uyu muntu imurema mu mukungugu. Ngo irangize kumurema izana wa muntu utagaragara abari wishyira muri wa muntu yaremye mu mukungugu. Yego. Ko birumvikana ibyo cyane. Nukuvuga ngo wewe si wewe utinduru wewe nundi uri mukurimo. Kandi uwo turimo si umugabo kandi si umugore. Ahantu ndagira Imana ije kuba ufasha muhumbe sikako kwiza. None uyu nguyu uyu waremwe mu mukungugu ufite umubiri niwe wiswe iki? Yiswe umugabo. Ariko uriya washyizwemo, uriya wari imbere wa mbere Imana yazanye ikamushira muri uyu, si umugore kandi si umugabo. Naco gituma Bibiliya ivuga ngo nitugara mu ijuru nta mugabo nta mugore. Se baringa bisobanuka. Ndaza ngiye kuvuga ha mugore rero aho yaje kuvumbukira, kandi ndarangiza mpamvuga umugore gusa. Mucakira uwo kimerera nabi kimumerere nabi, kandi sinje wakizanye ibyabirya bindi harya amazina yandi ya ariko iki gihe naco ni ciza yemwe. Nico gituma ari amazina atagifata. Munda akagukubita wamwita sheri. Sherize haba n'Imana kandi bihaye bimenye. Sherize kuguntu kuvuga gute? Ese harya bisobanurike? Bisobanurike? Sinageze mbimenya. No, hoye nukuri kandi andakiranutse. Uzi ikintu canshanze. Umugore azabona umwana we ngo sheri. Yabara umuhungu ngo ni sheri. Yabara umukobwa ngo ni sheri. Umugabo yaza ngo ni sheri. Yahura n'undi ngo ni sheri. Byari byaranshanze. Erega nicyo bisobanura. Birasobanura ngo umukunzi. Okay. Byari byaranyobeye. Ariko mwotarura nanone nkabyo vyiza muzofatira iby'umugore kuko ryo ririhariyega. Ryonyine. Riri kwaryo ndakuri vanga n'ibindi. Niryo rya Yesu mugore. Gose nari naraburi uburyo nageze numva ngo sheri. Nje ntamangiraga ngo sheri n'iryo umugabo wenyine. Naho n'umukunzi
nuri hasi nuri hejuru n'umugufi n'umuremure. Muramfashije, murankijije kabisa. Ariko hariho kandi nza kuzana nako tumukansobanurira. Ngira ndahe nabimenye. Uyu rero Imana ngo yamuhumekeyemo umwuka wayo. Icyo ni cya kabiri. Ngo irangize imuha umubiri. Icya gatatu ngo imurema mu shusho yayo, uyu muntu ari we Adamu. Ngo imurema mu shusho kandi ngo ase nawe Adamu. Umuntu wa gatatu rero. Umuntu wa gatatu. Reka dusome Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 gere kuri 27. Itangiriro igice cya mbere 26 27. Imana iravuga iti, yego, tureme umuntu agira ishusho yacu, yego, ase natwe, yego, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, yego, n'amatungo n'isi yose, nuko n'igikururuka hasi cyose. Rekera gutyo, ndashaka soma ibice 2 umurongo wa 21 22. Ibice 2 Itangiriro 21. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu uticura, arasinzira. Nuko imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu, iruhindura umugore, imushira uwo muntu. Noneho umuntu wa gatatu Imana yaremye, ese turi kumwe? Yego. Umuntu wa gatatu Imana yaremye ntiyigeze isubira gutekereza gufata umukungugu ngo iwurememo umuntu, ngo isubire ivuge ngo ndamurema mu shusho yanjye ngo ase nanjye. Oya, umuntu wa gatatu yagiye asinziriza urya muntu wo mu mukungugu ari we Adamu, ngo irangize, sema amen. Ese turi kumwe? Noneho ngo irangize Imana kugira ngo igaragaze neza ko umugabo n'umugore ari umuntu umwe, iza gusubira kurema bari kuba abantu babiri bafite imitekerereze itandukanye n'ivyiyumviro bitandukanye, badahuje imigambi. Imana yarabirebye ibona ntibizakunda, iravuga ngo umuntu wa gatatu ndamukura muwo naremye kugira ngo babe umuntu umwe. Nicyo gituma umuntu azayibaza umugore n'umugabo baza bashwana. Erega ntaho byavuye. Umugore yahise afata ishusho y'umugabo, afata gusa n'umugabo. Kubera iki? Ntiyigeze asubira kuremwa, yaremewe mu mugabo. Nicyo gituma tuvuga ngo ni igufwa ry'umuntu. Iyo tubisezeranya kurya biza bisa naho bitaremereye. Umugore umwe ngo yigeze gukwa, ni wa mugore w'ubwenge, yigeze gukosana n'umugabo. Aramwira tuma rero titugihusha, ugenda urebe ikintu ciza cyo mu rugo ugitware, kiba kimwe biba bibiri ugitware. Umugore amwate se ndebe ikintu ciza, ati aba ari cyo ntwara, ati sawa ndagitwara. Umugabo yageza akorora ku kayoka, aragira agakweze ngo mare wakwega araje nimugoroba aza yasinze. Nawe yambwiye ati sange wagiye, ngo aze yasinze. Bari bafite akamodoka, ateruye umugabo amwinjijemo arayakishe. Ni wabo kwasi ngo bagire gutya abona serukanye umugabo. Atese niki? Ati twakosanye, tumare gukosana arambwira ngo ndebe ikintu ciza muri uru rugo. None usanga ikintu ciza niwe namuza. Umugore w'ubwenge, umugore w'umutima. Ese turi kumwe? Umugore w'umutima aza yubaka urugo. Utagira umutima akarusenya wenyine. Aragiye yinjije umugabo mu cyumba, akayoka iyo kafashe umuntu ntazamenya ke, aramuryamishije ngo amare kuryama. Umugabo inzoga ndizimuvuyemo, atese aha turi ni he?
ati ni iwacu. Nahagaze gute? Wambwiye ngo nshaka ikintu ciza aba ari cyo nzana. None ikintu ciza nabonye muri iriya nzu ni wewe. Ati se hano umuryango wabimenya? Toya, namye nza ndakwepa ndakuzana ndakwinjiza. Ati wewe dusohoke tutavuze ukazobona nsubiye kugutunga urutoke njewe uyu nguyu. Iyo si imigani, oya, ni ibintu byabaye. Undi yabwiye umugabo yabwiye umugore ati ubu iwanyu. Aramubwira atoya, jewe nta wacu, iwacu ni mu rubavu rwawe. Sinshobora ibyo uvuga byose aho navuye njewe. Ariko abagore b'ubwenge, ese turi kumwe? Mwavuga ngo amen. Aho navuye ni mu rubavu, ibyo kumbwira iwacu ntaho nzi. Aho nzi ni mu rubavu. Ngugira ngo ndaho ngira ngo uzura ngo navutse ku giti. Ninde wakubaza ibyo biti? Wewe ibyo uko niko gusubiza umugore w'umutima nuko yasubiza. Madame yigeze kumbwira rimwe, nyine nanje sinari noroshe kera. Arambwira ngo ariko ngo wonkubise ngo nukwamye ngira gutya ngataha. Ndamubwira nti shimira Imana, uzurarushima wiri gushima. Nugukubise se ukoroherwa? Ni karate nari narize. Nagukubita gasemeni ibingibi byoroheje byo kuvuga ngo usubire kandi ubashe no kugenda iyuja. Wewe shima Imana, reka turamye duhimbaze twembi. Wasanze nanje narakijijwe, narahindutse. Yesu Kristo yarambura huye ndika ndatungana mba umuntu muzima ndoroha ndaseka. Ariko nyine nakera nari umunyagipindi, nari nzi kumuganiriza no kumutera inkuru. Ariko nyine byihindutse bikaba birahindutse. Kandi abagabo bose niko babaye. Abagabo bangaba niko nukugira ubwenge, kurwubaka n'ubwenge. Kandi Bibiliya bigaragaza mu mugore w'umutima. Abagabo ntibagira umutima ugira abagore. Ndetse Bibiliya niko Bibiliya ivuga. Ngiye gusobanura ibya Bibiliya, uzosome Bibiliya iravuga ngo Eva bisobanurwa ngo ufite ubugingo. Eva ngo nufite iki? Ubugingo. Mu mugore niho haba ubugingo. None se umwana avukira he? Aba hehe? Aba murinda akurira hehe? Ni ukuramba afite ubugingo. Kubera iki? Buriya umumama ashatse icyo yokora ku mwana yokimukora. Ashatse nuko utanabona n'urubyaro nabyo kwa miririya nyine ntaho bimenya. Abagore mwana bahaye ubwenge. Reka mbere hepfo biramutanga. Naratanga nasoma Bibiliya ngira ubwo. Twitonde, abagabo mwitonde. None mwebwe mukavuga ngo mwararenganijwe, ngo mwebwe ahubwo ndi mwamenya amakuru kera. Niyo ngorane mwagize ingorane yo kutamenya amakuru. Mwarakerewe. Nawe uburyo Imana yabaremye biteye ubwoba. Bibiliya yavuze ngo ubonye umugore. Ubundi Bibiliya yavuga ngo amatungo n'amafaranga n'amazu ngo umuntu ayaragwa nande? Na se. Naho ngo umugore ngo umuntu amuhabwa n'iki? N'Imana. Ntibaza bavuga umugabo, ntibaza bavuga havuga havuga ngo ubonye umugore ngo umuntu amuhabwa n'Imana. Maze kubimenya mvuye kuri Bibiliya, namusabye imbabazi nkaka. Kandi hasi simbeshe, kubera ko nabanje kuba umukirisitu ngera mu rwego rwo hejuru.
ndamaundi tukaza tuvuga amakuru yo mu isi. Twabyaye abana batatu, nta makuru tuzatuvuga yo mu isi. Madame yari yarahuye n'ikibazo, ntakumbwira ngo naka yavuze gutyo, ntakumbwira ngo bagize gutyo, ambwira aho bataramye naho banezerewe, ambwire ko Imana yavuze nuko ngoko. Namara ze dusenge twembi, twaje mu murima nkamwe ndirimbira nimara nkubwirize. Uko ndabitaza bigora, uko nguko wari wavuga ati ko naraye mfite nawe yari yarahuye n'ingorane. Twaraye mu gitaramo, burakeye tugiye mu murima, ririmba. Atari ko se ririmba nkubwirize. Maze nzaba imbabazi n'amani uko nageze mu ndi tuvuga ibyo mu isi, abantu boreka kuvuga ibyo mu isi bataragera mu ijuru. Bayirimo umbabari. Aho nari maze gusoma kwiga igitabo cyo kubaka cy'urugo cy'umuryango. Nuko umbabari kabisa. Ubu rero umuntu wo mukoraho, umuntu wo ukora kuri akamukoraho, keretse abashatse nkaba nyine nawe bazicagiye icyaha yashaka. Aho ni gitangaza. Madame ariko nanangara Madame akabangwa arahengamye, ubundi guhenga amasahengamye, bakabangwa ameze gute se ko ari byo ushaka. Hari umuntu wishyuze kumwe ko madame ni muzamona arirabura. Yeme kwirabura nzamwandi nawe uri nimero yawe. Rero nico gituma nzamubwira hazabe iyo twicara nkamwe ntiyagira ikintu uhindura ku buzima bwawe no ku mubiri. Nagukunze umeze uko, nta kibazo nakugizeho, kandi uzogukoraho azambona mudaheranwe, nzambona ko yobona mudaheranwe wiriya ruguru. Ugume gutyo niho sawa. Igihe twavuganye nawe aho twaganira twembije nawe aba babiri twebwe twagaze tunaganira cyari byemewe. Ariko cyo gihe nageze nsenga ndamubwira nti naragukunze byararangiye. Nta maherene wari ufite, nta makeup wari ufite, uko nyine ntugiye kwigira inzobe byararangiye. Ako simbabujije ntande, simvuze ko ari bibi. Mwumvise mvuga ko ari bibi? Komeza. Mwikomereze. Umuntu wa gatatu, umuntu wa kane. Imana imaze kurema uriya muntu wo mu bitekerezo, iramuzana imurema mu muntu w'umukungugu. Uwo mukungugu imukuramo mu rubavu. Uwa kane iritegereza iravuga kurema bizangora, reka norosha ibintu, niko kuzana umugore n'umugabo irabwira ngo nimwe muzoza mundemera. Mwebwe sema amen. Nimwe ngize bo kuzoza bandemera abandi bantu. Nico gituma usubona umuntu azabura umwana akaja kwa muganga bakamwira ngo nta kibazo ufite, ngo nta ngorane, ariko kibazo gituma utabyara ukabiherura. Ariko umunsi yabishatse data. Sema haleluya. Sikara mwibaza ngo ese ukuye imyaka yose ni gute tutari twarabyara, ni gute mutari mwarabyaye? Nta kibazo. Nico kubera yuko Imana ariyo yahuje abantu ngo abariyirema. Nje mama yabyaye umukobwa wa mbere, abyara uwa kabiri, abyara uwa gatatu, abyara uwa kane, abyara uwa gatanu, abyara uwa gatandatu. Bamagana washike bamamuzanira undi mugore. Ati zawa ibi ni biki? Ariko cyo gihe mama akabarantwite abakobwa gusa, ko n'abakobwa gusa. Papa arabwira ati mubanze mureke yindi ivuke, nivuka mu ndi mwana w'umukobwa zazana musana umugore. Uwasubiyeyo bamagane bamabazana undi kandi ntaravuka yeme. Kandi ikintu cyo nkundira data nico nkoni
ayi wewe nzarama mubwira ngo nzokumariraho utuntu twose, ngo bazana undi aramwirukanye, ngo buce nta makuru azi yamudaheranwa. nta ekografi ntayo, nta makuru, gusa mama arawe nyine nawe ndamerewe neza, abaza umunsi umwe waze kubyara mama mudaheranwa we. niwe izina ryavuye, banita mudaheranwa unanze guhera mu nda. ngo marenze mva umuvuga butumwa wa Yesu Kristo. none se wo kwibaza ngo byaragenze gute? kibakaza na psychology ngo ntabyo biriya, ngo nuko byari kuko ibidahura, kuko ibitahuraga iyo minsi yose, kuko ibitahuraga. Data niwe wandemye, Imana yo mu ijuru niyo yashatse ko nzavuka kiriya gihe. ese birumvikanye? wowe ni umuntu wa kangahe? wa kane. umuntu wa gatanu ndama ndangiriza ku kintu kimwe cya nyuma, kandi ko ndabona mudafite gutaha, kandi gasinje wabazanye. ese ko birumvikana? umuntu wa kangahe? wa gatanu. Imana n'umuhanga. umuntu wa gatanu Imana yamuremeye mu muntu yaremye ari we. reka tuwasomeho. Matayo igice cya 1 umurongo wa 23. Matayo igice cya 1 23. dore umwari azasama inda, kandi azabyara umuhungu, azitwa Emmanuel. Yego. bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Amen. Amen. Ntimuzi ko nababwiye ngo Eva bisobanurwa ufite ubugingo, kubera yuko Eva, ariko iri jambo ryarandangaje, ryumve nawe, kubera yuko umugore afite ubugingo, Imana ariko none arahumiwe, iragenda irema umuntu, imuremera mu muntu ufite ubugingo, imuremera mu muntu ufite ubugingo. kubera kuko itajanye mu mugabo, abagabo ntibagira inda. none muroroshe mwebwe, mworohaye si kuko muri base ni igipindi bambatera ngo ndabahuha, ndi imbere base ngo ndiko ndabarya, ko ari isi ry'umuntu yayimuhuha. Imana datibitegereza yawe hari ubugingo ni muri Mariya, iragenda izana nde? Yesu. Bibiri iravuga ngo Yosefu ngo amenya amakuru, araza aravuga ati ariko se ibintu bibaho gute? siho marayika aje aramubwira mu ijoro, amwiratetse kare ati wowe ikibazo ntikikureba, ntanda yawe iri hariya. ubundi se wa Yesu ni umwuka, niwe wamubyaye, kubera kuko umugore afite ubugingo niho yajanye urubuto. wibuke ko na marayika amwe ngo imbuto ntiyigeze avuga ngo ntiyigeze amubwira ati humura iyo nda si yawe, yaravuze ngo imbuto iri mu nda yawe. siko Bibiliya zivuga, imbuto iri mu nda yawe. ntiyamavuga ati si yawe ni iy'umwuka. Yesu. umuntu wa gatandatu n'uwavukiye i Goligota, nibo batwebwe. Sema amen. Twebwe twavukiye ku musaraba. mureke mbabwire, mu buzima busanzwe buriya umuntu azayitwa intwari iyo yagaragaye aho abandi batinye, aho abandi batoshika, ahateye abandi ubwoba. nicyo kiza gituma umuntu bamwita ngo niki ni intwari. nasanze muri Bibiliya abagore bagiye bagaragara cyane igihe habaye ikibazo. none wewe
wotekereza umuntu uza kwentervena mu kibazo, abagabo bahunze, abagabo bigishe, abagabo bavuga ngo turashize, umugore akaza mukagira ngo muroroshe. Usharire kutiyizera nabyo ni amakosa. Nigeze kuja ahantu iriya muri Kongo, mvuye ahantu ngushike nsanga abasota barahagaze, abandi bakaza bagacaho, abandi bagacaho, mpagere njewe barampagarika, ndahagarara. Twese ni ngo hano ngo abantu ko baratanga amafaranga ngo yakazi kabari hano, bagatanga amafaranga nate nimugarure bari mugarure bari. Wewe unasema nini? Nyinyi mnasema nini? Mugarure bari. Nimba mutanzi murambona ubunyene bambona gike. Mugarure bariya, nimumara kubagarura ndatanga amafaranga. Mutabagaruye ndabarahiriye nimba mutari munzi murambona. Umwe yamabwira wabo ngo muwace. Sinahakuwe na Karimi. Hari ikindi cyahakuye. Ntabwo bagasinabivuze mbaye nditira. Hoya, buriya rero iyo utazi icyo uri cyo n'undi muntu yo gukandagira. N'undi muntu yo gukandagira kubera yuko utazi Bibiliya, ngo ubwire umugabo ati itonde, itonde, twaremwe gutandukanye, hari ibyo Imana yadushizemo. Haleluya. Haleluya. Kera nkiba umushumba nageze mpisha madame ibibazo byabaye, ariko nkazaka byonanirwa kuri ese niki simeze neza. Nanje nico gituma nakubajije nyine ko nabona utameze neza. Nose bitameje neza byose nzoza mbikubwira. Uzi gituma nageze ntinya, nageze mbona mubwiye twembi tukagumuka, igitangaza kiba kibaye, kandi ntabwo nubabara ngo areke kubabara. Ndamuhisha ndaceceka akabiya bimenya kamera ngo se ko wampishe ngo none ko nabimenye. Twese ubundi nari naravuze ngo ntukabimenye.